So triple deti challenge ita. Anniversary ti bakara, Father's Day, kan deti inauguration, iti mission ti Apo iti Australia. Ephesians chapter number 5, verses number 15 and 16. Dinggan nyo detoy nga mensahe, because the Lord wants us to know and learn something in this occasion. Verse 15, the Bible says, kitain yung arod asyaan nan, no kasano ti pannagnayo, saan kasla na kuning, no diket kasla masirib. Nga kailalaan nyo, tigundaway, tadagiti al-aldaw, ket dakes da. Redeeming the time, because the days are evil. You may be seated. Ti Apo kakabsat, inikan na tayo, iti 86,400 seconds a day. No kwarta ko madijay, adot pa kaigatangan na. Ngem agdepende kaday jay tao nga makintingel di jay 86,400 pesos no kwarta ko ma. It is not the amount of the money, it is the person who has that money. Kathan nagpapada, iti period titawen nga inted ti Apo kada tayo. Ngam saan nga di kabayag, wano ka atidog, iti tawan nga inted ti Diyos kada tayo. No di kat datayo nga mangi-steward, dahito nga tiyempo nga inted ti Diyos kada tayo. Therefore, the call and the challenge is, regardless of the situation and against all odds, we must be faithfully stewards of our time. Time cannot stop. Time cannot be deposited. Unlike kwarta maibangkom and you can withdraw anytime, but time cannot be deposited. Return commodity cannot be stored. Hanna may balin kakabsat nga idulin. So there are several things that we need to realize. First, realize what time it is. Realize what time it is. Dito nga oras ita, June 20, 2021, kat saan nga aldaw, like, digiti naglabas nga June 20. Adun ti June 20, nga limabas ti biyag tayo, ngem digidjay nga limabas, had their own corresponding purpose. Sa bali de di June 20, idi 10 years old ka. Sa bali a June 20, di 20 years old tayo. Sa bali a June 20, di 30 years old tayo. In my case, June 20 in my 36th year. So ibig sabihin, no anyat purpose ka digidi nga June 20, sa bali deti purpose na kanyak, ita nga June 20. And I must know what is God's purpose for me today. Kada kayo, nagbuybuya nga bisbisita ken gagayem, nuha mo pa yung amo ni Kristo nga kasman nubot ken mangisalakan mo. Your life is like a ticking bomb. Kasla kandela nga maibos, anytime you will die. No one knows. But the most important thing is to be sure you are saved. At the end of life, there are only two kinds of people, not rich and poor, not educated and illiterate, not those in high position or the regular citizen. The only two kinds of people at the end of life is this, saved or lost. Regardless of your economic background, political background, or your race, wherever you are, your upbringing in life, when you die, you're either saved or lost. Do you know what time it is? It's time for you to get saved. Han nga aksidente nga nakatune in ka ita, tati Apo kayat na, nga masalbar ta kararwam. For what shall it profit a man if he gain the world but lose his own soul? Kada tayumot nga anak ti Apo kakabsat, it is time to serve God. It is time to serve God because the days are evil. Ante amot mapasamak no bigat, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. It is time to serve God. Number 2, recognize the brevity of life. Nagababati pa nagbiag. Growing up, I always hear from my beloved Pastor June, always telling this, nga kunana, tibiyag, ababa, narasi, ken narukob. Life is too short. Time is so precious
So precious to be wasted. Amom no hamo makita ti value iti time, you will waste it. But when you realize the value of time, you will maximize it. And I pray that we will see the value of time and maximize it. It is not the quantity of your time or days on earth, but its quality. Tauray kini Apo Jesucristo, 30 years old lang nga nagbiag, 30 years lang nga nagbiag tirabaw iti daga. But He has accomplished the mission that the Heavenly Father had told Him to do. Kaduray mo't nakabaybayag tayo nga nagbiag, no di tayo na ipatungpal ti pagayatan iti Apo, the quantity will never justify the quality. It is the quality, not the quantity. Di kalidad ti pinagbiag tayo. Kasanutay nga nagserbi iti Apo. Day jay kakabsat. So don't waste any time and don't wait to obey God. Thirdly, what we need to do is to reach out and take today's opportunity. Let's come out from our shell. No kaya tason come out from our shell, naka-confine tayo ngamin no da duma iti personal agenda tayo. Personal nga ambition. Personal nga concern. While all of this matter to God, because there is no such thing in your life, ngahan nga importante ti Apo, but let us get out of our shell where we are confined. Look on today's opportunity. Kas Christian, makita tayo kung magkakabsat, dagiti spiritual opportunities nga inted ti Apo kada tayo. Don't you realize that the technology, internet, can online, kat nagbalin kakabsat nga platform, tool, kan behikulo, tapno ti sa utiya po kakabsat, kat may kasaba kadigiti aming nga tao. Just this week alone, talo nga kakabsat, iti message sak, gaputa nakitak, nga dada nag-comment kadayjay daily bread nga ipopost ko. Hangkom amu digitoy, so pinadas ko nga tinunton, no siyasin no digiti nga tao. Kat nakitak ti link of friends, iso nga pinadas ko nga message san digiti nga family. Ma'am, Brad, sister, perhaps you know this person. In-screenshot ko, kat kunada, aywan pastor, kabagyan me, kaanakak, you see, we have an opportunity. In UK, kas na isot may sa nga baro, nga epicenter, deti pandemya ita, ti COVID-19. 10,000 per day ti cases. Ti Pilipinas, medyo bimaba. But in UK, 10,000 per day. More and more people are nearing death. Aduti tao, nga umas asidegan kan patay. We don't need to go to UK. Just look around, your relatives and friends and colleagues. Many people are dying every day. And one of these days, one of your friends, one of your relatives, or one of your colleagues will die. And they are ushered into eternity. Think about it. Numatay ti may isang tao, they are ushered into eternity. It's not the end of it all. Isot nagpatinggaan na ti biyag nga naindagaan, nga magtuloy dayta nga biyag because they are ushered into eternity. It's either they are ushered into an eternity in heaven or in hell. In heaven, because somebody cared to share them the gospel. In hell, because a Christian was selfish, kat han naman lang ngayon buray ti ebanghelyo ti Apo. Kakabsat, makita tayo kumadeta, redeeming the time. Nagbalhante agbaling nga selfish ti kunakon. We are confined in our own shell. Let us share the gospel to people. Listen, no adda tayo kadagiti relatives tayo. Kakadwa tayo ida. When no digiti gagayim tayo, it is either one of these two. One, it's your last opportunity to share to them. Baka matay ka no bigatan eh. Tita Mel, hante ikarkararag. Ngam baka isot maudi nga gundaway mo, nga makaiburay kadakwada. Who knows?
Or, isut maudi nga gundaway dan nga makangagkan ka. Because hanggang sikat umuna, mabali nga isudat umuna, that is an opportunity. So hantay ko magbalin nga naimot, wano ipaidam, wano ko na tayo mabainak ngamin, wano ko na tayo, baka no agsaludsud da kadyak masungbatan ngamin. Don't look at these things. You are a witness of Jesus Christ. Just tell to them and share to them the gospel of Christ. Reach out and take today's opportunity. Iso nga itangal daw. No, da makasalamuhay yung nga may sa kadigiti kabagyan yo. When no gagayem yo kakabsat, laglagi po nyo dahi nga mensahe itangal daw. Baka isut maudi nga aldaw mo, nga makilanglang kadakwada ta mapapauna ka. Una isut maudi nga aldaw da, ta isudat umununa. But if you care enough as a Christian for their soul, then they will be thankful one day that they will accept their foot on the portals and gates of heaven, and they will say, thank God, I have a relative who cared for my soul. Thank God, may uncle ako na nag-care sa aking kaluluwa. Thank God, may kaibigan ako na nag-care sa aking kaluluwa. Hindi ba, mga kapatid? Yan po ang ating trabaho bilang Kristiyano. Number 4, remember God while you are young. In the HBBC, we have 65% young people. 65% the young people at the HBBC. How do I know that? Because recently, last week, inalak kadagiti pastors ti bilang manut young people, manut young adult, manut senior adults. So I came up with that figure that the HBBC is about 65% young people. Listen, with that, we have a good future for HBBC. That is, if you young people will be serious now and listen to the admonition of the Word of God. Sabi ni Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng kinabukasan. Oh, tama, ang pag-asa, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Hindi lang yan, ang kabataan, ang pag-asa ng kinabukasan. No hampay nga umay ti Apo, 10 years from now, think of this, digito nga 65% nga young people ti church tayo, professionals to aminan. 10 years from now, baka milyonaryon to ni Ian. 15 years from now, baka superintendent to ni Carlo. 20 years from now, baka isunton ti head doctor ni Lester Yanta St. Luke's. Who knows? It's good to dream on the career side, but as a ministry, think how God can use you, young people, in the future. Isong agpasnet kay nga agbasa para sa Panginoon, para sa ministry, at para din sa inyong mga pamilya, para sa inyong mga magulang, sa inyong mga tatay at nanay, at sa inyong mga nakakabatang kapatid, agpasnet kay nga agbasa. Finish what you have started. Ipanagbasa yo. Soar high for the glory of God. Makita yo kumadeta. But remember God while you are young. Iso nga ure kastoy ka diti sitwasyong kakabsat. Eket no gimungan at datay kuma no awantay ti kapilya dakay nga young people at dakay kuma ti sangwanan digitoy nga pagbuyaan ti service tayo. Hana kumakasapulanan nga pilpiliton na kaninanang mo. Wano i-bribe na ka, digiti naganak mo. Alan anak ko, tano agbuya ka, hindi ito ag Jollibee. No need. Young people, you be serious now. No awang kay ti kapilya, dapat adda kay ti sangwanan, dagita nga gadget, nga agbuy-buya iti gimong. Why? Remember God while you're young. Number 5, refuse extra weights in your life. Iwaksi tayo kakabsat, dagitihan na nasisitan, nga bamba nagtibiyag tayo. Dete devotion, idikalman, uno idinaminsan, numalagipyo. Tay kararag kat kunak, Heavenly Father, keep my eyes away from vanities, foolishness, carnal things, and worthless desires of this life. Apo, ibawing mo ti pa nagkita, tasaan ka di nga di kiti kinaubaw, ti kinamaag.
Dagiti nainlasagan na bambanag, wano dakas nga tartarigagay, tikit kitaan digiti matak. No diket ti makitak kuma, ti panggep mo, dagiti banbanag, maipapan king ka o Diyos. Idalan mo ti biyag ko. Kakabsat, refuse extra weights. Amuyo, kaya't kuman lang ibasa deti in naadal ko, kadeti ni Bible Mode, Antioch Conference. Kat praise God, na blessan nak, kat ishare ko kada kayo. Actually, impose ko di Facebook, ng basaak lang. Nuhan yung makopya, subyan yung tulat na di Facebook ko, ta makita yung tumot ijay. Kung na di may isang speaker, iji Antioch Conference, 6 things nga mabalin, nga mang distract kada tayo, itin tayo pa nagserbiti hapo, kat bantayan tayo dito. Number 1, the opinion of other people can distract you. Hamuding-dinggan ngamin ti ibagbagat tao. DJ, kung na ti apo, isulat ta, ti ipangag mo, nga mangiturungkan ka. Number 2, the desire to have. Nurong, dagiti tarigagay tayo kakabsat. Iya dayo na tayo. It's either ti tarigagay tayo, kat iya sidig na tayo ti hapo, uno iya dayo na tayo ti hapo. Kat deti nga kabsat, deti asawa ni Brother Marvin, kat nagtarigagay ng may makigimong, isungad na dito. Desire to come to church. Dapat ti desire tayo na Diyosan. Desire nga makigimong, desire nga agkararag, desire nga agserbi ti Apo, desire nga makatulong ti ministry, desire nga maging blessing ti naganak, desire nga maging blessing kadagiti tao, dagita kuma ti desire tayo. No, da desire tayo nga hanamayataday kadagita nga panggap ti Apo, ikatantay idan. The desire to get rich can distract you. Agpaiso deta kakapsat. Hanadakas ti bumaknang. Ngambay am nga ti Apo, isut makakita tatarigagay tapusom. Kati pangpangrunam isuna, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bay am nga ti Apo, isut makakita, dayta nga silent desire mo. Tako na ti Biblia, delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ngam ti Apo, iti yun unam. Number 4, a good hobby can distract you from God's life mission. Napintas ti adda hobby na. Sakit nagbisikleta, di kalman ti bigat ta, ay di rabit, ay nakmanlag, paliko, tamang watak tapno, mayat ti kondisyon ti bagik ngagkasabano bigat ko nag. That's a hobby, but it is not the major thing in life. Don't major on the minor, and don't minor on the major. Ti major thing pa nagserbi ti Apo. Ti hobby, minor lang. Hamo nga pagbaliktadin kakabsat, ano pinagbaliktad mo? Agbaliktad tayo, maperdi ti masakbayan tayo. Number 5, the wrong kind of friends can distract you from your life mission. Kitaan tayo, dagiti pakikadkadwaan tayo. Nuhang nga datayot maka-encourage kadakwada, baka isuda ti mangguyod kada tayo nga mangipababa. Ngam ti kararag ko, usaran na tayo ti Apo, nga agsilaw, kadagiti nagbabaetan, dagiti gagayem ken kakabagyan. May kanem, your past. Deta, picturein yung kakabsat, makita yo. O, pinicture ni Tito Danten. Amen dito. Your past. Dagiti naglabas, kitkitan tayo, hanga isuda dapat ti mangitibkol kada tayo. Ilipas tayo, DJ nga chapter, kat ti Apo ti kitan tayo. Nuhan yung makopyan, screenshot yung latang kabsat. Ta nakapimpintas. Amen? Alabasaan tayo, amen. Ready? Go. The opinions of other people can distract you. The desire to have, the desire to get rich, a good hobby can distract you from God's life mission. The wrong kind of friends can distract you from your life mission and then your past. Number 6 nga challenge, run with patience. The Christian life is not a sprint, it's a marathon. Ano kaya nasa unti sprint, Jebrail? Short lang, di ba? Short distance. Tama? Sprint no ka di jay. Short distance lang, mga 100 meter. Ekat ni Aratnagan dete, Nigerian sa. Bolt. Usain Bolt. Kasla lightning kakabsat, kat perme, awang makaati ti record, nakatartaray nga tao. Fastest man in the world. He has broken records of the past. Ngam nataray kakabsat. But you know, ti Christian life, saan nga inundaan na makadanon? No di kat pinautan kakabsat.
Hindi pabilisan, kundi patagalan. And because of that, kasapulan tayo ti endurance, enduring faith. Masapul tayo ti patient faith. Kadak kikinararag tayo ti tunggal may sa kakabsat. Taamin tayo at da pagpaspasaran tayo nga problema. Na dumaduma individual, na dumaduma nga kita ken klase, dagiti panubok pakasuutan, pakarigatan ti panagbiag. And I'm saying this, and personally, me and my family, kakabsat, by the grace of God, nailasat na kami mo ti Apo ti adu nga panubok ti panagbiag. Katdinggan nyo, ti Apo kabailan na kamot nga ilasat. Nag-devotion kay ti bigat. Ana di assurance ti Apo kaday di devotion, ngayon palagip na kada tayo, the presence of the Lord. God is our refuge in trouble. I will never leave thee nor forsake thee kuna ti Apo. Laglagipon tayo kakabsat, anyaman ti mariknam itang agundaway, kat duray di mo maawatan day tangarikna, ti Apo maawatan na, kat ti dawatam ko nam, Lord, mariknak ko mati presensyam, kada ito yung ayan ko, run with patience. May kapito kakabsat, reach out for better things. Reach out for better things. Ti kumakitaan tayo kakabsat, dagiti nasaysaya at pa'y nga banbanag. Iso nga ijay damo impakita kada kayo, dagito'y better things. The best is yet to come, the better things are yet to come. Nakita tayo kakabsat, tigapuanan ti Apo ti HBBC, amen? 38 years, and that is already a history in God's account. Nakasuratan iti Apo. But I want you to know, hantay ngagpatinggad jay, saan tayo nga makontento ijay? Adun dagiti churches, ngam ti kayat na lang ay pasimudaag, at adun dagiti mabalin nga agsilaw. Adun ti dagop dagiti members ta HBBC. But we do not count that just to celebrate, uy, nagadu tayon. But we count it, nga kuna tayo, dayti nga kaadu tayo, at adu kuma magapuanan tayo. Dayti kadakkel ti resources, at adu kuma iti magapuanan na. At aduntupay nga kapilya ti mapatakder na. At adupay ti mapatanor nga agbali na pastor, agbali na mga kasaba, agbali na missionary, with the manpower we have, with the resources we have. Saan ti nga bilbilangan? Tapno ko na tayo, oy, nagadu kami. Kumpara dito, adu kami. No! No, di kat binilang tayo, di kito'y kat ko na tayo, Apo, anat mabalimi nga aramidan, kadeti inted mo kada kami. Reach out for better things. And as we look into the future, kitaan tayo ti masakbayan, saan nga agdadanag, wunog bubutang, numan pa'y adu, dagiti santay pa'y nga ammo. The future is full of uncertainties, but let us face the future with courage, not with fear. Kat deta courage, hamo basta-basta ma-develop, no ti Apo, hang nga isut mangisuro keng ka. Hantay kaya nga pataudan, manipod kada tayo, ti panagbalintay nga naturad. Tauray lalaki ka, at danto lata pagtakruta. Duray na pigsaka, at danto lata mangpakapoy keng ka. Unless nga ti Apo, isuro na kada tayo, no kasanutay nga agbaling nga natured. May the Lord give us that courage. Brethren, you cannot go back and change the past. No, da dumamahilig tayo nga, paunay, nagsayang kung kuna tayo. Nalpasan. Nalpasan kakabsat. You cannot go back and change the past. Pada sa masublian ng tapanunot mo naglabas, can you change the past? You cannot. Nalpasan eh. But you know, the problem is this. You can ruin the present by worrying about the future. Nabasak na deta kakabsat nga quotation. Isungaham mo dadaulan iti agdama. Gapulang ti panagdandanag mo iti masakbayan. O, kasanutay ito nga ta. O, anang atat mapasamak. Kakabsat, kumita tayo iti Apo. Agtalag tayo iti Apo. Ado, dagiti panggap nga nasayaat. Kat I can preach with passion today, but I'm also preaching with this compassion in heart. For I am aware, many of us today are facing some struggles. Kararag tayo, di family ni Brother Eric, ni Father na, sapay to lumaing. Ikararag tayo ni Brother Fernan, praise God, nakaawidan. But hanakit na sa wang nga nalpasan because kailangan na pa iti ag-therapy. Kararag tayo dito nga kabsat because recently we prayed for her nga nagwapo di hospital, but praise God, she is with us today. Adupay kakabsat, dagiti kakabsat nga dimanon kadating nga prayer request. Ikararag tayo ni Tita Teresa, she is facing some physical struggles today.
Nalpasan ti pa nagpabiopsy na sumaruno kakabsat di MRI. And you know, no di kita kakabsat, amo ni Brother Ryan deta, once nga di kita nga bambanag kakabsat, uray bagata yung nga, adati apo, ngam, adalat ta di problema. And many of us are struggling. And listen, I can preach with passion, nga kunak, wow, we have a great future. But by God's grace, there is that compassion nga makita tayo, adot kakabsat nga dapat ikararagan tayo. Adot members nga dapat tawagan tayo no mabalin. Bisitahan tayo, encouragean tayo, asistaran tayo as needed kakabsat. But let us help one another as we strive together for the better things in the future. I'd like to close with this message. Mayat sana yan? Mayatan? Okay. But I'd like to close with this message kakabsat. Kat as we continue to serve the Lord, parto, una yung parto, ng conclusion, idi Friday night, adain share ko nga nakapimpintas nga message, ti Apo, kadigitoy, young adults, kan young professionals, young career tayo, kakabsat. Kat ti paulo na, the 10 paradoxical realities in life and what the Bible says. Kakabsat, aduman, dagiti negative nga banag, nga papanunod ta ita. But let us do good anyway. Talo, di dyan na ipakita ka statement. People are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway. No, that duma, maupay tayo, masaktan tayo, tadigitay tao, illogical, no bagbagaam, tay latta sa balit aramidon na, pauna yung kung kunatay latta. Kat mostly, datay nga naganak, kas day timarik na tayo saan? Anak ko kastoy, barok kastoy, balasan ko kastoy, ngam saan? Hangat instruction mo't ibaga nga aramidon na. Sa balin to latap pa unay lakit din aya. Self-centered, tela bagin at makita na. Ngem, dapat ayatan tay latat ti tao. People really need help, but may attack you if you do help them. Help people anyway. Mabaling adada tinulungam, nagbaling ka pa yung adakes. Ngem, tumulong ka latat ti tao. Hana isot gapo nang agsardeng ka. Number 3, the good you do today will be forgotten tomorrow. No, day naramid mo nga naimbag ita, malipatan to, iti masakbayan. But what? Agaramid kalatat na imbag. Ta naimbag latat aramidem. Hanga DJ ti kita, ta naimbag latat aramidem. Good deeds are seldom remembered. Bad deeds are often forgotten. No, apay. Kas na sentimiento, aya? Digiti naimbag, malipatan, hana malagip. Digitay madi, iso itihan na malipatan. Ngem numan pa itikas jay, agaramid tayo latat na imbag. Amen? Kat deto, 38 church anniversary tayo, ado, tinaglabasan, ngem agaramid tayo latat na imbag. Ag soul winning tayo lata, ag reach out tayo lata, makigimong tayo lata, ag serbi tayo lata iti Apo. Why? I will give to you, briefly, I will give to you the reasons why we need to do good anyway. The reasons why we do good anyway. Dabsugan, digito yung professional, tanang nagda-depride dito, i-depride. Ngam ko na ni Pastor John, iburay mo man anak ko tun Sunday kat nagpintas nga mensahe. Yes, reasons why we do good anyway. Upat kakabsat. Number 1, apay, nga iti kalaksidan, nga narigat ti tao kakabsat, agaramit kalatat na imbag. Apay, anat rason, anat mindset. Number 1, grace principle. Ti agandar king kaparabor ti Apo. Saan nga bitterness? Haan nga di hurt, haan nga di pain, haan nga di sakit tinakem, di parabor ti Apo. Ringbawan na amin di gitoy. Nga malakam mo, ti kalaksidan na, nga timulong ka, uno nagaramit kat na imbag, uno nagserbi ka iti Apo. Di grace ti Apo. Kat ti parabor ti Apo is not a thing of the past. Ti parabor ti Apo is a thing of the present and something to look forward to. Ti parabor ti Apo. Saan laeng nga banag, nga may istoryam tinaglabas. Parabor iti Apo, kat para ti agdama, kan banag nga prospect nga kunam, uray ana, ti mapasamak kanyak, nga agserserbi ti Apo, ti masangwanan, ti parabor ti Apo, isuntulat ta ti agandar iti puso. Narigat man ti kasasaad ta ita financially. I don't need you to raise your hand, but God knows, many of us are experiencing financial difficulties right now. Nagrigat ti agbilang, taawam mo ti mabilang. But what is the challenge? Give. Grace giving. Kat kuna tayo,
saan nga jay kaawan ti resources ti makailapod nga jak makaipaset iti trabaho ti Apo. Apay, taadda ti parabor ti Apo kanya. We do good anyway because ti pampanunutan tayo parabor. Kakabsat, laglagi po nyo dahito nga prinsipyo. Anyaman, ti malaklak amyo itangagdama. Parabor ko mati Apo, ti agandar latayan tapuson. Kada kayo nga datbalasi tao, kada kayo nga papastors kan preachers tayo, sa dinuman ti ayan nyo ita. Mabaling nga dadadig iti experiences mo, nga nanasayaat iti naglabas, ngem ita, saan nga digijay, ti kumnakeng ka, dapat iti agkurri, kanagandarking ka, jay parabor iti Apo. May ikadwa, reason why we do good anyway is because of this pay it forward principle. Pay it forward. Dito iti pelagpatingga. Pay it forward principle. Anat pay it forward? Adda na minsan kat kunana kat ti pay it forward kat dete mangted ka itan tapno addan to apitem kasla pay it looking forward. Agin beskat na imbagita taaddan to apitem ti masangwanan nga aldaw. Hindi po ganon ang pay it forward. The meaning to pay it forward, kakabsat, is this. It means to respond to a person's kindness, to oneself, by being kind to someone else. Ada nagaramid kanyak tinaimbag, kat subadak dayjay nga kinaimbag, babaan ti panagaramid kot na imbag iti sabali. That is, pay it forward. Subadam jay tao nga nagaramid ken ka, babaan ti panagaramid mo ti kinaimbag iti sabali. Pay it forward. As believers of Christ, our generosity, uno kina lukay ti puso tayo, nga mangipaay, is based on gratitude of His grace. Nakaimbag ti Apo kada tayo. Anyaman kakabsat iti tao, di parabor ti Apo nga kinaimbag ti makita. Deta ti mindset ti paid forward. We do not deserve His blessings and rewards. Uray pa ibagam nga sikat nagbannog, kat sino papakan ti Apo, dahil pa nagbannog mo pa nanginanamam kan pa nagpamatim, but listen, uray digita nga panupapak ti Apo, ti kinaimbag kan faithfulness tayo, parabor pa idijay. Kat san tayo nga maikari. Because of it, we cannot help but pay it forward. Kinupyak dito ikat kuna na, believers of the Lord Jesus Christ are supposed to be very thankful and grateful people. Dapat ti Kristiyano managyaman. They should have the debtor's kind of mentality. Nakautang tayo amin. The debtor mentality is always this. I obligate myself to reach out, obligarag ti bagik, nga mangsapol, iti mabaling ko nga tulungan, kat may paay ko, tiinted ti Apo kanyak. Tati Apo impaayan na, kat ipay it forward ko. Not only that I obligate myself, but I am duty bound. It's my duty. I cannot help but pay it forward. Debtor mentality. Amoy di ko na ni Apostol Pablo, Romans 1:16, I am a debtor, Romans 1:14. Nakautang ako na. Siya sino tinakautangan ni Apostol Pablo? Both to the Greeks and to the barbarians. Apay, at dakat inted, digiti Greeks kan barbarians kan ni Apostol Pablo, ta ibaga na nga pasubyak idata nakautangak saan. Numan pay ti Apo, this is it. Listen very carefully. Numan pay ti Apo, isut nang isalakan ken kuana, in bilang na nga utang nga bayadan na kadagiti saan nga naisalakan. Dayjay nga panangisalakan ti Apo ken kuana. Ti Apo tinangted, ti panakaisalakan, ket ti pagbayadan na ti utang, kadagito'y saan pa nga naisalakan. The Lord saved him. That is a goodness. And I will pay that by doing it, sharing it to others. That is pay it forward. Ket kakabsat, listen, 38 years. When you are blessed and you say today, thank God, hamuliplipatan dedoy, pay it forward. Uray ti tao malipatan na ka. Urihan na maipost ta Facebook. Deta inaramid na nga nasa inaramid. Inaramid mo nga nasaya at kingkwana. Uray, agbaling ka pa nga dakas, gapo iti panang tulong mo kingkwana.
ti rason no apay nga agaramit kalatat na imbag. Pampanunutem na kayong imbag ti Diyos king ka, and regardless of people, they may deserve it or not, I am doing this good because I'm paying it forward. I do it not because they deserve it. I do it in spite of the person may not deserve it seemingly, but I do it because I pay it forward. Imagine no kastat mentality nga maipalnag yan na panunod tayo kakabsat. Ay kat awam pan nakaupay kada tayo nga agaramid na imbag. Hantay maupay nga magigimo. Hantay maupay nga agserbilat ta itiapo because we are paying it forward. Tiapot madaydayaw kakabsat. Happy anniversary. Congratulations HBBC on the occasion of our 38th anniversary. To God be the glory. Inauguration of our HBBC Australia mission and Father's Day to all the fathers out there. Nakamaymayat. Kakabsat ita, I would like to turn this over to Pastor Jun. But before that, may I have every head be bowed, every eye be closed. Brethren, nakisarita ti Apo king kakadeti message ita nga bigat. Te kunak itayan, adda kuma ibati deti nga message king kati challenge, encouragement. Kakabsat, the Lord knows my heart. I wanted to challenge and encourage us all because the days are evil, the future is uncertain, but we are still here to fulfill our mission. Kat kakabsat, sapay ta deti nga mensahe, in-encourage na, kinarit na tayo. Iti adadapay na panagserbi iti Apo. Time is so short, life is so precious. May I give this to Pastor Jun now. 38 years will never come again. This is a very memorable moment to thank God for His goodness and His mercies and grace, redeeming the time. Kailalan nyo dagiti gundaway, ta dagiti aldaw dakes da. Amen. Hantay amo kakabsat, no hanganot panangalan ni Apo Diyos kada tayo. Iso nga kailalaan tayo tunggal tiyempo, Amen. ti panakaiburay iti sao ti Apo. No ang kapay na isalakan, itan ti gundaway nga awatem ni Apo Jesus. Awan ti relihiyon, saan nga tinaimbagaramid pakaisalakanan. Amen. No di ka ti panangawat mo, panagbabawim ti basol mo, awatem ni Apo Jesus. Kas may isalakan ken manubot, ken ti biyag nga agnanayon nga kayat nga isagot ken ka. So nga, no adda ka dita agbuybuya, sa mo pa inawat ni Apo Jesus, makita nga dadadigiti newcomers tayo, ikararag mo dito akararag, surutem dito ababa nga kararag. Apo Jesus, masapul ka. Pakawanen nak kadigiti nagbasulak. Luktak ti ruangan ti pusok, ket awaten ka nga kas mangisalakan ken manubot. Agyamanak iti karim, biag nga agnanayon, nga insagot mo kanyak itat nga aldaw, June 20, 2021. Apo Diyos, aramiden na kasmay sa anak mo kas ti pagayatam. Amen. Amen. Dito nga aldaw, very important day. Yes. Because today, you've been given eternal life and your name is written in the book of life in heaven. Praise the Lord. Agkararag tayo. Dear Lord, thank you for 38 years. Yes, Lord. We have a very humble beginning, but now, with your blessing, mercies, and grace, we can see your goodness in our life. Lord, in spite of the many circumstances and trials that had come our way, we thank you for your sustaining grace. Yes, Lord. A very timely message, redeeming the time. We realize what time is it. It is time for the unbeliever to be saved. It is time for us, Lord, to have commitment in serving you as Christians. There are things that we can accomplish even in the midst of this pandemic. We recognize that the brevity of life is so short to be wasted. You may be here, but will be gone tomorrow. Thank you for the opportunity that you had provided. Yes, Lord. Dear Lord, help us to reach every opportunity like our mission in Australia right now. We thank you that even this condition, we could minister to the people in that area. Dear God,
Please continue to help us to do good Yes, because Lord. of the grace principle. Amen. Lord God, people may not like us, people may not agree with us, but help us to be gracious Amen. so that we could continue doing what is right and what is good. We need to pay it forward. Lord, we are a debtor, and that we realize that whatsoever we do, good things, Lord, we could not repay the goodness of our Lord Jesus Christ. Bless everyone in a very special way today, and we look forward that there will be more years to come for HBBC. Bless your people, bless everyone watching, and who have heard this message, that Lord, they should redeem the time while there is still time to come. Bless us now with your blessing, special blessing to our senior pastor, whom you are rushing right now. Amen. Continue to preserve him, strength and health, and for the whole family. Bless our fathers watching right now. They need to realize the great responsibility that is in their shoulders. Yes. Like Joshua have said, it should be that we say, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Lord God, continue to bless our endeavors. We look forward for your blessing in the future. We forget the past, concentrate on the present, and look forward for the future. Yes, Lord. Because you are a God that loves us, and you have planned for everything that will happen for us. We give you back the honor and the glory for all the things that you have done for these past 38 years. And we thank you in advance for the things that you will be doing in the days to come. Thank you for your faithfulness. Thank you for everything. In Jesus' name, amen. Amen. All of God's people say, Amen. Kakabsat, madaydayo ti Apo, and as pastor, thank you for your prayers, for your love, and for your support. HBBC, let's continue to soar higher. Amen. Palakpakan natin. To God be the glory.